impilo wanikwa ngomdali wakhe. Emdali wasinika impilo, wasinika ukuhlale kahle sikhululeke. Emdali angasinikanga impilo yokuthi manje kufanele sihlukumezeke ngosonke isikhathi. Emdali wasinika impondo ukuthi umuntu kufanele ayiqoqe impondo wakhe angayenzi into imbi ngoba phela singobantu sonke emhlabeni. Ekuhlonipha mncane kuhlonipha mdala. Sihloniphane sonke singobantu South Africa singoma African. Ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma ngabantu ngibathandayo nalabo bathanda mina. Nalabo ngibasizayo kubonakale ukuthi kuyasizakala. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma phakathi kwe TV yami angimnikeni inamba zami la nizondithola kuzona. Inamba zithi 079 911 3242. Ngiphinde leyo nombolo 079 911 3242. Inye isibili 065 674 8648. Ngiphinde leyo nombolo 065 674 8648. Lezi nombolo ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngilapha ngokweqiniso. Mina Dr. Buwe Mhlanga angilaphi ngegazi, angisebenzisi iqubu zabantu. Yiko abaningi mabathatha umuntu kumina, angeke unamaphupho amabi, angeke umuntu una kuba izinto zami azihambi kahle. Mina Dr. Buwe Mhlanga bewivule kahle manje wayinciphisa. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma nani South Africa nonke. Sekuthi kuna special ngimnika sona. Sorry kancane. Ndawuwe ba. Sikhona njani? Sikhona nawe. Ya ngila ku live nawo ngaba ufona ku live. Hayi lutho angeke uyazi. Okay asicisheke phela sizokhuluma muva ka 20 minutes. Okay. Ya ngisakhuluma nobantu South Africa. Ya right. La ngikhuluma khona ke mina Dr. Buwe sole ngiyaxolisa kakhulu ngoba besakhuluma nalabo ngifonelayo bafuna mina. Ayiko ngumtshela South Africa ukuthi mina Dr. Buwe Mhlanga ngilapha ngokweqiniso. Ngilapha ngokweqiniso umuntu ngiyamthanda ngoba ngithanda ingane zami. Lezi nginazo zo 48. Nabazukulu ba 15. Noma nkosikazi awu 6. Ngendlela ngithanda ngazo ingane zami nomuzi wami, ngendlela ngithanda ngayo umuntu angukwazi ngomcabangele into yimbi ngoba umuntu ufanele ngumsize ekuhluphekeni kwakhe. Ngaba ukuthi emuzini uyashushwa ipoko, uyashushwa amantindani, akulaleki emuzini, akwakheki, ufuna kwakha akwakheki. Ndifuna ukuthi nami ngibe nemali njengabanye abantu, ayitholakala imali. Uba uDr. Buwe uyakwazi ukusiza kuloko. Nokuthi imali mangiyithola ichitheke ezandleni, uDr. Buwe uyakwazi ukukusiza wena kuloko. Nokuthi ngesinye isikhathi nginankinga emsebenzini, nginankinga nabantu bakuzonda lento ongayazi ngoba phela umuntu mawuba nento right umuntu angakuthandi, bahlala ngokuzonda. Mawunamali futhi umuntu angakuthandi, mawuna imoto zakho umuntu angakuthandi, makuthi udla kahle emuzini wakho umuntu angakuthandi. Umuntu ukuthandela makubona uhlupheka kube yena ayiphezulu kundlula wena. Lapha umuntu uzokuthanda khona ngoba phela uyakubona ukuthi wena uhamba ngenyawo, wena awuna kuhle endlini, wena bantu bayakuhleka, umuntu uyakujabula lokho. Kodwa mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyayifika lento ukuthi ingayenzeki. Ngoba lento idala kwenzeka konke lokho ngikubalayo kwenziwa ngumuntu ahambele emunye umuntu uyomgcilaza, ahambele emunye umuntu uyomfaka phansi kwelitshe, ahambe emunye muzu uyomfaka esudulwini, emunye umuntu ahambe umfaka kumbhobo yomvukuzane, emunye umuntu ahambe umfaka kuziningi izinto lezi sinabantu basicabangayo, cabangela umuntu ukuthi umuntu awe, umuntu ahlupheke. uDr. Buwe Mhlanga maka ukuthi kwenzeka kuwena lokho, uDr. Buwe uyakwazi ukuwatata onke amafindo lawo.
makuthi kumbe mhlawumbe uyabona nawe ukuthi izinto zakho sakazahamba zabuyela emuva uDr Buwe uyakwazi ukucaca konke lokho uthi nawe uqhubekele phambili kuza nawe uphumelele njengabanye abantu mina ngoba ngikhuluma mina Dr Buwe Mhlanga ngikhulumela nonke South Africa ngikhulumela nonke amazwe ngaphandle ngikhulumela nonke balaleli amakhaya mungilalele kahle angithandi kusebenza kokuqola umuntu angikuthandi lokho ngithanda kusebenza emuthi unaqiniso ngoba nami ngumdala ngisebenzisa umuntu unaqiniso ngoba ngibabiza abantu special tuhozana angibizeli ikudlala angibizeli umuntu afike kudla uyosizwa mase yaphuma la kumina ukuthi wabona manje ungathi ngifike khona kaDr Buwe Mhlanga ngoba manje ngiyasizwa nasemsimpeni wami ngiyasizwa nami ukuthi cha ungathi ngiyindoda la ngikhona khona ngiko ngikhuluma nina abalaleli nonke South Africa musana uqolwa la nibona khona niyaqolwa uphalaza kuze kuphume isibindi uphalaze ukuze kuphuma gazi njalo nje uyaphalaza kodwa bolutho lento ayikho right ngoba bengisho mina Dr angikhohlisi ngikhuluma iqiniso la kaNkulunkulu ngithi nginamithi lengifune ngibanike bona abantu laba base specially yenhlanhla yodwa inhlanhla yecasino inhlanhla yelotho inhlanhla yokuhlala kahle inhlanhla yomsebenzi inhlanhla yokuthandwa indoda inhlanhla yokuhlala kahle nendoda yakho umzini wakho inhlanhla yokuthandwa abantu andukhohlisi mina Dr Buwe Mhlanga ukutshela ngoqiniso Nkosi yamakhosi Jehova ngiyantshela ke manje ngoba ngikhuluma nilalele kahle nonke South Africa into entazulayo iyodwa kunamuntu ubizwa ukuthi uNdlovu lo ukuthi ufunani kuma video yami angazi umuntu uyolapha ngesithombe somuntu ungalaphi ngesithombe sakho indaba uzivezi wena awuzivezi ngoba uyitsotsi awuzivezi ngoba uyiqola awuzivezi ngoba wena umthakathi awuzivezi njalo uyabathakatha abantu South Africa kubathathela imali nginanyoka mina nginasipoko mina esipoko sokwenzani ngoba sisebenza ngegazi uyenzelani isipoko sizoyenzani emuzini womuntu ukuthi umuntu masithathele isipoko yolemaza umndeni wakhe ukuthi umuntu masithathele isipoko yolemala naye zonke izinto beyenazo maybe beyena ama taxi beyanani beyena ama business beyena ama tender yonke into ibuyele emuva ngendaba yenyoka umnikeyana akunjalo madoda asisebenzeni unyanga kube kuhle baba kusho mina Dr Buwe Mhlanga ngitshela nina ke kakhulu ngoba ngikhuluma nani ngikhuluma kwalaba phalisayo namanje ngoba bayabhalisa abantu kulungile lokho ngiyakubongela ngoba manje ngehlile kule special lesi ngisiyenzayo mina Dr Buwe Mhlanga especially su 6500 amadoda bosifazana su 5500 laba funa ukuqina nomabhizinisi yabo nalaba bokuzogeza ukuvula inhlanhla zabo ngoba ngishilo ukuthi kunamuthi wokuvulela inhlanhla ku 3500 hele specially ngishishoyo mina Dr Buwe Mhlanga ngaphinda ngabeka futhi mawuza kumina amaqanda wathekela kumina inalithi usithekela kumina ukuthi ngeke usukele kuthele uphathane nomaqanda ngoba umuntu ngiyamthanda amaqanda konke khona amaqanda u200 ikhombo yakho 500 yasentabeni uyoqina 250 yesigabo 150 yokuhlweza 55 rand yasemakhosazana ubhodlela letrebule whisky noma iphi whisky ibhodlela lo wayini funeka iwayini ibovu funeka iloko kubekayo unilalele kahle ukuthi kuthiwani kule food ngiphinde futhi muzothatha 500 nifake yokubamba ndawo sewuzoza nemali 200 yekhombo emaqanda nenalithi nemakhandlela nekrimola 500 gram u200 lo u250 usigabo 500 yokuya ntabeni 150 uhlweza yamakhosazana iwhisky noma iphi whisky no
Bohlelo lo wayini nilalele kahle mina ku TV yami Dr. Buwe Mhlanga uthi ilezinto nisiphathayo ngoba vele especially ningehlile ngehle kakhulu kwenzela ukuthi nani nokwazi lo muntu anganamali enkulu akwazi ukungena khona lapho naye abone ukuthi impande yaka Dr. Buwe Mhlanga uyoyithola na ma uyitholile impande yaka Dr. Buwe Mhlanga ngukhohlisi ma uyitholile impande yaka Mhlanga waseka Dr. Buwe uyobona nawe ukuthi cha vele le lonto iko madala lo ngoba ukhulile khehlaleli aka liyenza ngokweqiniso ngitshela nina nonke akusho wena waka wafika kudala kwa Dr. Buwe Mhlanga awungajweli ukuthi ufike ngoba mithi bengimnika yona ayifani ngoba ngisho ukuthi kuna inhlanhla zonke mithi ibuye manje kuna inhlanhla zonke ngifuna ukunikela abantu ngoba ngihlele kahle mina nemakhosikazi yami nengane zami ngifuna namuntu ahlale bo kanjalo ngoba umuntu ngiyamthanda sebe ngibeke lo Dr. Ndlovu lo usebenzisa sithombi sami afake inamba zakhe I please Dr. Ndlovu ngelinye ilanga uzobona into ongakazi uyibone ngoba sithi sebenzisa unyanga lo usebenzayo ikhona mithi sisebenzayo thina maqondana nomuntu uqola munye umuntu ikhona mithi sisebenzayo kulaba abasebenza ithombi sethu kufaka phambili bathi bona bayakha amamiliyoni bathi uthatha amaqanda ufaka situkezi idwale imali abangawodwa nina niyaqolwa nje aniboni nje ukuthi lo muntu wakuphi yena bekuthi uyayenza kanjalo bezo uzosebenza yena bekuthi unalo umuthi lowo wokuqwala situkezi ngemali amaqanda uthathe amaqanda ngaze awu4 noma u5 ufake isitukezi ukugcwala imali bekuthi yena unawo umuthi lowo bewuzokwenzelani lokho ngoba bewuzoziyenzela yena asitholele imali ngamboni ngani ukuthi niyaqola kufanele mabo South Africa ngicela ihlanganiphe manje kule sinyanga siqola abantu manje ayi lo usebenza sithombi sami kunzima kakhulu wabona nje namuhla ngibone amafayili amaningi lawa uthi uhlala ePitori ngihlala eMansumtoti ngihlala ngihlala bantu kubi Cape Town ngihlala indawo siningi sibeka samanga odwa lo Dr. Ndlovu lo ufaka sithombi sami amafayili amaningi ufakela ngoba uyazi ukuthi South Africa ezweni abantu abaningi uyoqola lo umqolayo aphinde akhala ngicela ukuthi nibukise kahle alabantu basebenzisa ithombi zabantu nibuke inamba futhi ngoba ngintshelile inamba zami inamba zami 079 911 32 42 iphinde futhi 079 911 32 42 ngiphinde yosibili 065 674 8648 ngiphinde le number sibili 065 674 8648 ningaqolwa ilezo inamba zami nizwe nevoice yami manikhuluma nani nizwe voice yami laba nankinga yokuthi abafazi bayahamba ngicela nisondele uze nesithombi sakho lo usifazana noma usifazana ndoda yakhe ihambile aphathe isithambi sendoda yakhe nesakhe ngoba uDr. Buwe ufuna abantu bakhe uDr. Buwe ufuna abantu bahlale kahle hayi kubafakela isichitho abantu bacabane bahlukane ngento angayiboni nikhuluma nani nonke South Africa ngimi Dr. Buwe Mhlanga ngiyathanda nonke South Africa kunamsebenzi imithi ngizoyenzela laba amakhosi umuthi ngizoyenzela laba bahlala ihlalweni imithi ngizoyenzela abantu banankinga yokuzondwa umuntu banankinga ukuthi namhlanje kufanele simbone sifuna kumbulala noma kudujula sibam noma ngokuthakatwa noma izulu mina ngiyakwazi ukufika lokho mina Dr. Buwe Mhlanga angifuni ukuqamba manga ngisebenza ngokweqiniso
ngisebenza ngokweqiniso mina Dr. Buwe ngikhuluma ku TV yami ithi TV Dr. Buwe Mhlanga TV wonke umuntu ufuna ukubukela kufanele avule ku TV yami uzobona ukuthi Dr. Buwe ukhuluma ngani sorry Ndawuwe ninjani kodwa ngaphila mhlawumbe zathi khona ya ngiyakhuluma manje ukulive manje awubabe kancane ukulive manje yebo ukulive manje awulinde kancane linda kancane ngithi ukulive manje ngikhuluma live manje ukulive oh baba ngizokufonela 20 minutes mhleje manje ngisakhuluma ku live ngisakhuluma nobantu South Africa okay alright okay ngizokufonela 20 minutes yeah sorry South Africa lokho ngikushoyo kakhulu mani fika South Africa ngiyontata ngimuyise emfuleni ekokuqala lokho niyokhipha kulabantu bafuna ukuphumelela niyokhipha amathunzi amabi mani buya emfuleni seniyantabeni mani buya entabeni nogeza ngikhombo yamaqanda mani buya kogeza ngomaqokhombo yamaqanda seniyongena esifuthweni esifutho leso sithiwa ukuthi sokuphekwa umuntu semuntu ukhiphe zonke izinto nyakanyaka phakathi komzimba wakhe abaningi nje ngiyacela South Africa makuthini yabhalisa ngoba abanye bayabhalisa ngicela njeje nifike kuse-8 ngoba angifuni ukudlala ngomuntu ndifuna umuntu aphakame emsebenzini yamabhizinisi ndifuna umuntu aphakame emsebenzini yakhe nasemusini wakhe ngifuna umuntu aphakame emsebenzini wokudayisa ndifuna umuntu aphakame emsebenzini lo awufuna kuyenza sengikhuluma lokho nonke South Africa ngoba ngikhuluma nani nginitshela lokho kufuneka ukuthi manje fika kumina kwenziwa kanjani ngiyaphinda manje fika kumina nizoqala niye emfuleni niyogeza manje suka emfuleni senibuya niya entabeni manje buya entabeni nibuya niyogeza ngikhombo yamaqanda manje qeda ukugeza ngikhombo yamaqanda ningena sifuthweni ngitshela nonke South Africa sekuredi ke sengikonke ngikulungisile kwenzela ukuthi wonke umuntu ngithandayo uzongithanda ngezenzo zami uzongithanda ngokuphakamisa abantu uzongithanda ukuthi naye imali iyangena kuyena ngoba konke kwenza lokho ngenzela ukuthi umuntu imali imngenele kahle konke kwenzela lokho ngikwenzela ukuthi aphakame umuntu emabhizinisini yakhe ngilokho konke lokho ngikwenzayo ngoba ngikubala ngizokwenza kanjalo ukuthi umuntu afikeleke phakathi komzimba wakhe ngoba abaningi bakhuluma kabe ngaye angayenzanga lutho bathi bafuna kumdubula angayenzanga lutho iloko kufanele ngibe namandla nepower mina Dr. Buwe Mhlanga ngisebenza ngopower angisebenzi ngophalaza ngisebenza ngopower ngoba wena uzosebenzisa kuphalaza kwakho toti kuyovalwa uze kuphume igazi kuphume isibindi mina ngisebenzisa power le mithi ngayifundela imithi yemvelo ngitshela nonke South Africa nilalele kahle namazwi wangaphandle ngicela subscribe kule video yami musubscribe kule video yami mina ngibona nje umuntu wangisebenzela kahle kakhulu angifundanga mina angenanga esikoleni ngayofunda muthi weqiniso yiko Dr. Buwe Mhlanga unengane ziningi yiko Dr. Buwe Mhlanga unabafazi abaningi kwenziwa ngokuguga ukuthi sengiyaguga ngiyakhula bekuthi angikhulanga bengizothatha abafazi noma 50 ngepower
manje sekukhulile ngisafuna umfazi ngenene laba nginabo bekuthi maybe nginama 45 noma ama 35 awu baba bengizothatha 50 into yangithatha isikhathi uza ngivithathe bafazi toti ngibangaka yokuthi bengifunda umuthi wemvelo bengizifundela umuthi wemvelo mangu wabala amazwi angahambe wona ngihambe amazwi amaningi eMalawi eTanzania eZambia eAngonia ngisuke ngibuyela ndawo yaseMozambique ngihambe amazwi amaningi ngaza kakhula manje sengikhulile leminyaka nginayo ma 79 sengikhulile ngikwazi ukuzifikela phakathi komzimba wami nophakathi kwengane zami nomakosikazi nomuzi wami emuzini wami afuna ukabamanga ungena umthakathi khohlwa noma ungayoqasha abathakathi basephesheya awungena umthakathi umuzini wami khohlwa sorry ndawuwe ya khuluma Dr. Buwe Mhlanga sorry bengikhuluma nje khuluma Dr. Buwe Mhlanga mawufuna umbuzo ngibuze ngizokuphendula mawufuna ukukhuluma nami asikhulume mina Dr. Buwe Mhlanga sengikhulile nginankomo nginamuzi nginamakhosikazi nginaingane nginabazukulu ngelilanga lakhaya kudliwa 60 wezingwa ngelanga lodwa kuphekwa kwamabhoda amakhulu ungathi kusemayeni kusemuzini wami ngoba ngisho esikoleni ingane zihamba nemali ngeke ngiyibale futhi ningi konke lokho ngakunikwa ngale mithi ngiyenzayo ngeyidalwa zami ngothongo lami ithongo mawuliphatha kahle nalo lizokuphatha kahle ngoba sisho ukuthi manje nawe ungalibali sontweni kuphela buka simo semandlozi yakini akusho sonke sithandaza siyathandaza ungakhohlwa ngwakini ngoba sonke angeke wakwambona uNkulunkulu emuntu wabona baba wakhe noma wakhe yena kufanele kamkhonze loyo ekugcineni ke sewuyokhonza uNkulunkulu ungaveli ulahle zonke izinto othi wena usindisiwe kunabantu bafikile la bafa baya le kula kusindiswa khona lutho baya kugogo bathi hey gogo umnika makhatakata lutho uyafa umuntu khanda lumphethe esifuba umphethe mzimba umphethe waya kubodokotela lutho ngeke ngisho ukuthi ubani igama lakhe bengizokukhomba yena kunanga bawu3 bafika kaDokotela Buwe for 3 days phela amalanga u3 abantu baphila bafika munye atakulaleki wathi akulaleki angalali ngithi oh muthini nina bathi angalali lo muntu asazi kwenziwa ndathi lala uzolala la uzolala la 2 days so uyalala ke ndathi niyabona angithi ngitshelile ngipile uthakathi phakathi komzimba wakhe ngipile sipoko ngiphe matindani ngiphe yonke into phakathi komzimba wakhe mina Dr. Buwe ngomuthi umuthi uthi emuntu wa Dr. Buwe Mhlanga uyakhuluma umuthi wa Dr. Buwe Mhlanga uyakhuluma inhlanga le ayifaka phakathi komzimba wakhe iyakhuluma kuna inhlanga ehlahle kuna inhlanga yokuqina kuna inhlanga yothando ukuthi uthandwa abosifazana kuna uthando ukuthandwa abantu kuna inhlanga yemali kuthiwa mhlume kanhlayi uhambisana nesandawani mina ziningi inyanga zithi hayi baba Mhlanga ngiyayifuna leyo sandawani lalela lami ngithola kanzima le sandawani inhlanga yokugaba abantu bafika kumina
angidayiseli inyanga ngidayiseli umuntu ngisho mhlume kanhlayi ngoba ngiyazi ukuthi mhlume kanhlayi mangifuna ukuthola ngiyasokola esandawana mangifuna ukuyithola ngiyasokola angikwazi ukukunika ngiyanqaba anginiki umuntu into yami le usho Dr. Buwe Mhlanga usebenze ngokweqiniso ngicela nonke abantu ngibalaphile ngiyanibongela nithole inhlanga ka Dr. Buwe Mhlanga imithi nithole ngoqiniso naku nje uyangibona ngisigqokile sonke intindini ubona nje ngigqokile sonke intindini ngiyasazi zisebenza umsebenzi omuntu ngiyasazi Ndawuwe ninjani kodwa hayi sikhona baba sikhona ungaba uyangibukela uyangibukela ngoba ngiyakhuluma ku live manje soleke uzongifonela muva ka 20 minutes ngisakhuluma ku live kuma video Dr. Buwe Mhlanga mawungena lapho uzongithola Ndawuwe everyday Ndawuwe landela mkhulu uyothola impumelelo uyothola kuphila kwakho Ndawuwe ani kunjalo ngiyabonga sobuya sikhulume Ndawuwe ngisakhuluma ku live okay Ndawuwe Iloko ke eSouth Africa bengithi ngimbekela khona ku special lesi saka December nithi anina mali ngenani uDr. Buwe Mhlanga nina nithi anina mali ngenani la kufanele ukuthi mase siphele special sesiyahluphana kwamanje ngena ku special muhla ka 16 no 17 December leso special sobantu ngibazwelayo banganamali ya 35 ya 25 ya 48 ya 68 amunayo ngoba nginayo ngiyabathanda abantu mina South Africa ngoba ngithanda yiko ke ndithi ngena ubhalise ngobuningi beni mina ndikhethi umuntu ngoba abantu ngiyabathanda akukho ukuthi lo ngowami nonke ningobami angikhethi umuntu mina Dr. Buwe Mhlanga ngiyantanda nonke South Africa lo uzongena kule special uyosizakala angiqambi imanga ngumdala kangaka uyangibona la bonakali ngithi ngaphambili wena ungapha ngale kwe picture awu mina ngibhekile nje mina ngiyakubona mina Ninja kukupicture lapha kukho ifone ezimbili kwakho mic esendele ukuthatha phone ndindi picture khona awubelieve uyangibona manje udakaniboni okay kulungile ke uthini mina ngoba ngiyabona uthini mkhulu asikhulume siyeza lapho mkhulu Ozani ngoba ngikhuluma ukuthi abantu ngiyabathanda ozani nothola kusizakala Siyathanda mkhulu siyathanda nawe mkhulu ngiyabonga kakhulu ngoba ngikhuluma nawe mina ngikubona kahle akunankinga ozani kahle ngiyomsiza ngendlela lengithanda ngayo ngoba umuntu ngiyamthanda abaningi ngibasizile impela bayajabula mhlaba wonke jikelele yebo ngiyabonga kakhulu Ndawuwe ayibona anibonakala kanjani lo sitanga kahle mfana setha nje haleluya ngoba bengikhuluma Mhlanga ngiyabonga kakhulu South Africa ngiyithanda kahle kakhulu ngithi ngoba ngithanda South Africa sondelani niyothola ekuphumelela ningahambi nikhohliswa ningakhohliswi
ngomuntu anganamuthi. Lalela ngoba ngikutshela mina Dr. Buwe Mhlanga, ngikutshela ngokweqiniso, imuthi ngawufundela kahle kakhulu kusukela ngisemncane, ngawufunda na 20 years. Indawo ziningi yonke indawo imisi yami egcwele. Ngomuthi lo ngithi ngifuna kusiza abantu base South Africa. Abathakathi baningi, ipoko ziningi, zigcwele endlini, zigcwele izwe lonke. Umuntu uthi uthatha sipoko ufuna ukuthakatha umuntu. Muye ufuna kumbuyisela muva businessini lakhe. Muye ufuna kuona emuzi wakhe nomthando wakhe. Lento baba Dr. Buwe Mhlanga uyayiqeda lento. Ngoba ngikhuluma nonke South Africa. Lo ufuna ukukhuluma nami akhulume nami. Ngihlelela ngilinda nina South Africa lo unambuzo wakhe. Ngoba khona abantu bafuna kubuza. Ngoba ufuna kubuza kulungile. Mina ngizokuphendula into ngiyenzayo. Into ngayenzi ngiyakutshela ukuthi angiyenzi. Njengeyipoko zokolanda imali emagundwana anginawo. Laba thatha isithobi sami basibeka ukuthi bona banayipoko zokulanda magundwana alande imali, inyoka ilande imali. Mina nginayo le into le, angifuni futhi ngoba izonqedela umndeni. Mina ngifuna kusebenza ngomuthi wemvelo, ngisebenza ngokweqiniso. Ngaqala kulapha na 20 days. Ngathwasa ngisemncane, ngaza ngakhula ngibe ngaka na 79 years manje. Ngilapha abantu. Ningakaphuphi ku TV futhi. Nala ku TV bengingafuni. Bengila phela kahle kakhulu ngizala lezingane lezi. Ngiyakhe. Ngona muthi lo, hayi ukuthi usephume negazi uphalaza into ongayiboni. Ngiyantshela South Africa, khuluma Dr. Buwe Mhlanga, ngiyanthanda futhi. Ngithi balisani ngobuningi wenu. Kuza ngiyehle ngokubona ukuthi bonke abantu South Africa ngeke kube nemali. Bakhona banayo, bakhona banganayo. Labo banganayo bazothola phi kanti? Fanele nabathole impande ya Dr. Buwe Mhlanga. Lokhu nkwenzileke ke ngiyehlisileke. Amadoda 6,500, ebosifazana 5,500, labo Geza 3,500, u500 yokubamba ndawo. Ngoba ngikhuluma kuseduze, mina sengiyalungisa usuku nemini, ngilungisela nina South Africa. Funeka mina ngiyazi imuthi ngizofaka emzimbeni womuntu kuthi uyophumelela, uyofikeleka uthakade, uyofikeleka isiphamu, uyofikeleka yini. Umuntu wodwa usebenza kaningi. Ngoba ngikhuluma nani South Africa nonke. Ngiyathanda South Africa. Ngumthanda ngokweqiniso. Ngifuna kulapha abantu ngibasize ngokweqiniso. Ndifuna abantu bakhululeke, angahlahambe yapintshekile. Mahamba mgwaqweni umuntu asizwe ukuthi yakhanga indoda la ngikhona khona. Lokhu kwenza Dr. Buwe Mhlanga. Ngeke ningabaqinisi abantu ngibathanda kangaka. Anguyenzi umuntu okubulala umuntu lutho ngoba umuntu ngiyamthanda. Ngenza umuntu umuthi okuvikela wena ukuthi umuntu makhuluma kabe ngawe noma uyakuzingela wenzani ungayenzeki. Khuluma kabe ngawe kufanele kufena ngoba wena wenza ngalutho. Uthi ufuna ukudula afe angakafiki kuwena ngoba wena wenza ngalutho. Ungamzondi umuntu ngezinto zakhe. Hiloko nkusho mina Dr. Buwe ngitshela nonke South Africa lilalela. Uzayinothola kuphumelela kwa Dr. Buwe Mhlanga. Inamba za Dr. Buwe Mhlanga zithi 079 9 11 32 42. Ngiphinde leyo nombolo ithi 079 9 11 32 42. Yesibili namba 065 674 86 48. Ngiphinde leyo namba 065 674 86 48.
ngisemevili estenga kwaDukuza KZN Mayville ngihlala ngaseMadanchini uyehla bodini mawufika stenga ugibelile ubatshele ukuthi mina ngiya eMayville ngiyehla bodini mawufika bodini so yangifonela futhi noma ungabuza noma ubani iphile inyanga ina 48 yengane 15 wesukulu u6 wabafana ungababuza bazothi nawe uyamusa umkhulu kuna stairs khona phezulu ngoba ngikhulumela phezulu kwestairs la khona mina Dr. Buwe ngoba ngikhuluma nje ngise-stairs mina Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma nani nonke South Africa mulalele nizwe voice yami ningakhohliswa amaqola laba hamba abaqola abantu bafaka ithopi zethu babhala inamba zabo bathi yena uDr. Buwe Mhlanga angasiye Dr. Buwe Mhlanga yena ufaka inamba zakhe kulesithombi sami atole abantu ukuthi yena wenza amamiliyoni cha ngicela ukuthi lo baba lo wakandlovu lo ngicela isuse lesinamba ngoba uyovelelwa ngento angakaze ayiboni vombamba abantu bamshayela into futhi abamshayi konference speech ekhanda le ngoba uqopho wakho awusebenzi ayikho mali ungayithola ungajulukanga yonke mali uyayithola ngokujuluka nathi uDr. Buwe kusasikhulume ku TV usajuluka nawe juluka ungafaki ithombe zabantu wonke umuntu udla mjuluko wakhe kwasho mdali wethu emdali wathi ngoba nginizele umuntu nomuntu uzodla mjuluko wakhe wabona uzakumina uyajuluka noma uhamba ngemoto noma uhamba ngenyawo noma itaxi noma ibhasi uyajuluka kuza kubani uDr. Buwe afika uDr. Buwe akwenzele ujulukile kona yiko ngisithi umuntu kufanele ajuluke ukuthi ayithole into awuyitholi into ungahluphekanga yonke into siyithola sihluphekile kuqala kusho Dr. Buwe Mhlanga uyanithanda nonke abadoda 6500 bosifazana 5500 bokugeza kugezela inhlanhla laba inhlanhla zabo sivuleke amalotho nanana u3005 laba ngibatshela aba 6500 ilaba bokuqina wena wa 3500 uyogezwa sokufaka inhlanga yemali laba bo 6500 bothola izinto zabo isigubhu sabo baphinde bathole nentindili yabo bathole nebhande labo bahambe bokuqina 5000 usifazana 500 uyothola isigubhu sakhe sebusiness aphinde athole ne koqina ntabeni aphinde athole nemithi yokubethela umuthi wami wokubethela u100 years noma kuna skof kunabantindani kunabantu baphosa mithi musini yakho into ubala le angekho umthakathi uzongena dekeni la kaMhlanga khohlwa kusho mina Dr. Buwe Mhlanga kusokela kaqala kuzala ngashonelwa engane zami ziyaphila zonke ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke amazwe angaphandle ngitshela nonke abalaleli emakhaya engane zu48 zonke siphelele samhlanga ngomuthi wakhe uyakwazi ukufikela abathakathi umthakathi akunandaba naye ngeke enze lutho noma ungenzonda kangakanani ngeke ungenze lutho kodwa ukunubuka kuphela yonke into ephelele moyeni uthi Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma nani ngiyanibonga nonke South Africa barisani ngomningi benu nisubscribe barisani ngomningi benu nisubscribe kusho mina Dr. Buwe Mhlanga
Sobonana ngomuhla ka 16 ne 17 December. 2 days or 2 days. Kuthi ukwazi ukufika kumina ngumsize. Ngiyanibonga. Ndiyamvalelisa nonke South Africa nisale kahle. Ngime Dr. Buwe Mhlanga ngiyanthanda. So South Africa yonke nifike ngokuphelela emuzini wakamhlanga. Niphelele lokulo uhluphekile. Ese uthola impande yakamhlanga. Ese uyogeza wenziwe yonke into. Phakathi kuqhekeni la kamhlanga. Mhlanga uyidokotela ubadokotela. Mhlanga ubadokotela ubudokotela. Ndawuwe. Bye bye ni South Africa. Sobonana ngokuzayo.